Kita akan nikmatin nih yang nak. Kita akan nikmatin. Anak tu mana? Itu mesti besar pemuda. Itu dia pilih apa pemuda? Ini minyak dulu. Itu bukan kita sopong. Itu menang hangkle. Itu apa yang hangkle? Kuma aku sini lagi. Cingba sini aja. Cingba ya wah cingba. Betul lah. Emang kau mana nak tunang kau sini mah? Jadi dah sini kan. Tentu ada di. Eten medan pun medan cakap. Kalau kilo, kalau ini mana ini makan dulu. Nangi nilihan na to khol to ma tin dala dili ka to khol bhan le ka anja ko pilo la la nang de ha una ko na lo di ma la appa ma pilla arunga sina pilla arunga tinka ko pilla ma tari bit tikalo na to ta pilla dili to tari bit tango news na mo lama himasa do la jasa do na pilla Himasa kali tadi. Aron tapi Himala ori itu cepat. Himala ori itu Himasa lo mati jo. Jiko nak tu mah Himasa uti. Itu mah Himasa do. Himasa kali lagi. Inte Himasa bangkol. Inte bang. Kali Himasa bangkol tu ni. Asor banghian. Contoh nanti punya ni dah husin ni pan tisosor ke Himasa culong le. Ni silinder del. Terang asal dicu naik terang asal dicu. Nanti aku pilih dari naik dinji. Naik dinji no ni tu pilih kecil bayar ni lo kan? Itu bangun. Itu bangun dah kecil bayar nak kecil bayar. Nah itu macam ni hang lima tiga. Kami nak kami nak singa hang nak dapat. Dapat Nah. Ang lito mahemalong bang pen arong kevek asay nang keklema putra lagi kecok si pemilo athedak ta apram ta hakop anda dak lumjong lo ke hima along ri pulo lasidake pofongosar himasa rongosar seba thedin sila sobange along ri plek jang pot lake checkup kida simi kusini tu mehin kununji alang litum pulo nang litum ni phai hiniar ni MLA bida singeng leng fan kangsai laso kabisar bang ke chokchi pus alang litum ke pulas so butak nang litum lake nitum ta apram la soten nitum ta cheklem bom lo kan nitum alu bojang lo ajutang ta nitum cheklem bom lo alang tum na klem ke lilu mate apram mata hakko ban ta nitum mi thang ajutang cheklem bom lo itu mi thang ajutang pus no tak pacun bom lo da habibin podon la hakko ko ban na bisar bom ke lilu da ke litum ahin besi nitum dak la sodi nitum hakko ban da sa along chom ta ja to buka wipin la nona pola habibin potong la along na kam bangla ke la ke nitum ke chokse busi budam athe nitum da numbaji lumjong ta nitum pin haw bes dam tip ne banghem along hom dam tap gabe nitum hakko ban da be nona pola son nang hom ta bala ke chokse busi nitum budam tolong kacing dia kam do pulote pin poda ha wango habide wango de wang pen madang te lindo kathara wango nang lut chok si hadak ching wai ching sai si ke chok che do te la bang ke kupi ma dai te enang di la bang ke wang pen direct dar long ke wek pian nyom la klem kle ni arlong ke wek misen manang tum la ke ker tanggal ke eten tu madar la ke mane la bang ke pati si ke wang mana aron jutang nilip lumbayong ba east west ilitum karbi ga isiwe mate ajutang nanna tadu la silha jutang yubat pencithan cimum la pensi ilitum chokche dele pulote ke chokche pamang insai nang po hoglo sida me dai rek nang le pendak arlong ke vek pian nyong ciwa ve pilna la sini tumta lumbayong arara tumta bang ta thur nang koklo sarlar
ke thegi ding tu ta me thur nang kok Lasi alang litum pulo Karbi Anglong long ke Himasar innovate nang ji pubon tapi nong ke banghini dokok posi pula so bang so butak rat partisi beklang itu. Banghini dokok mana ke isia dim ke la non halapua Himasar pua bangke hok ko an ajuk pelonesi tame nihang along riang kangke cipak lang klepin lo. Ne hello Himasar pura long ri long paci puri ave pin. Lamasi nitum nihang along ri ban nitum lumbyong madang te ha nitum pu pilo pu poho so nilib lumbayong nihang lumbayong lahaya tum an sita me nilitum ave der lo bon po masini tum cingwai tu si Himasar ko itu der lo lapen to chok no nang tum jiroi a Himasar lo halake nitum nihang a Himasar lo pu masi bahani bidel api wange puta ide lo heno dak lo sil ha jutang chi than chi mum nang ji la pen thang alam ave pin benang lut prok pen amuga hem arlong ke vek tikang amuga hem la son ke klem tikang la bang ke aron gali de